Nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Kuri aya manywa nahe makuru avugwa mu bitangazamakuru ari gucicikana hirya no hino. Perezida Kagame yabwiye abatekereza iby'impinduka mu Rwanda ko bazapfana nawe ntazo babonye. Naho igisirikare cy'u Rwanda RDF kirashinjwa guhanura kajugujugu FARDC. Ikabo Delgado ho umusirikare wari mu butumwa bw'amahoro yiyahuye. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Reka duhera aya makuru ari kugarukwaho mu karere kuri aya manywa kuri M23 yerekanye intwaro yamboye FARDC n'abacancuro b'Abarusi. Umutwe M23 werekanye intwaro z'amoko atandukanye wambuye ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'imitwe bafatanyije irimo FDLR, Mai Mai n'abacancuro b'Abarusiya bo mu itsinda kabuhariwe rya Wagner. Mu mashusho yasakajwe n'abarwanyi b'uyu mutwe ubwo bari bavuye mu mirongo y'urugamba rwabahuje na FARDC nabo bafatanyije yabere muri territoire ya Rucuru, hagaragaramo inyeshyamba za M23 zikoreye ibitwaro biremereye birimo ibirasakure zafashe nyuma yuko abo bari bahanganye bakijijwe n'amaguru. Intwaro zafashwe zirimo zo mu bwoko bwa mortier 60 mm, RPG, machine guns n'umurundo wa AK47 zikiri nshya. M23 ivuga ko ubwo yagabwagaho ibitero na FARDC n'abafatanyije barimo abacancuro ba Wagner birwanyeho babasubiza inyuma babambura n'izi ntwaro. Bati n'abazungu b'Abarusiya murebe ibyo bataye byose, murabona RPG, murabona mortier nshya, iyi guverinoma yacu sinzi ko intambara barwana bazayitsinda. Bongeyeho bati bajya baca umugani ko akari bupfe kabungira akari bukica, mu rwego rwo kuburira ingabo za leta n'abandi babagabaho ibitero ngo umugani M23 yakoresheje. Uyu mutwe uremeza ko nta bufasha uhabwa n'igihugu cyari cyo cyose cy'amahanga, ku intwaro bazambura ingabo za leta ya Kongo akaba arizo bifashisha mu mirongo y'urugamba. Mu cyumweru gishize mu mujyi wa Goma bakiriye inkunga y'intwaro nyinshi zigezweho bahawe n'igihugu cya Turukiya mu rwego rw'ubufatanye ibihugu byombi bifitanye. Ni intwaro zahawe Kongo mu rwego rwo guhangamura umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe umutwe wa M23 watangaje ko wishimiye ko izi ntwaro zihawe Kongo kuko bazazibambura ku manywa y'ihangu, izindi bakazigura ku giciro cyo hasi. M23 yagize iti twishimiye cyane izi mpano kuko urugamba tuzabatsinda kandi bazazisiga zose. Murakoze cyane. Yasaga nishimira igihugu cya Turukiya. Perezida Kagame yabwiye abatekereza iby'impinduka mu Rwanda ko bazapfana nawe ntazo babonye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakuriye inzira ku mirima abatekereza ko bazaza bagakora impinduka mu Rwanda, abamenyesha ko impinduka bafitiye icyizere bazava ku isi ntazo babonye. Perezida Paul Kagame yagarutseho ubwo yakiraga indahiro ya Dr Karinda François Xavier uheruka kugirwa umusenateri muri Sena y'u Rwanda wanatorewe kuyobora Sena. Perezida Kagame yakuriye inzira ku murima abatekereza ibyo gukora impinduka mu Rwanda mu gihe umutwe witwaje intwaro FDLR umaze igihe ugaragaza ko ufite gahunda yo kuza mu Rwanda ukanakora impinduka. Ni FDLR maze igihe ikorana n'ingabo za Kongo Kinshasa mu mirwano zimaze igihe zirwanamo na M23. Mu bagaragaje gahunda y'impinduka mu Rwanda harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagaragaje ko yifuza gufasha abanyarwanda kwibohora ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Tshisekedi mu kwezi gushize ubwo yahuraga n'itsinda ry'intumwa z'urubyiruko rwo muri Kongo Kinshasa yagize ati abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni abavandimwe n'abashiki bacu. Mbere na mbere bakeneye ubufasha bwacu kugira ngo bibohore, ntaho bahuriye n'ibyo abayobozi babo babashyiramo. Ntimukabafate rero nk'abanzi, ahubwo n'abavandimwe bakeneye ubufatanye bwacu mu kwikiza no gukiza Afurika. Abo bayobozi babasubiza inyuma. Perezida Kagame yavuze ko ari ikibazo kuba leta ya Kongo isaba imitwe yitwaje intwari irimo M23 gusubira inyuma, ariko ntibibwire FDLR ishaka kwiguma muri kiriya gihugu ari wo mutima w'ikibazo. Yavuze ko kubera iki kibazo hari abibwira ko bagomba kuza mu Rwanda bagakora impinduka ku butegetsi buriho. Ati barashaka ko aba ba Kagame, aba ba RPF n'abandi bakavuga ngo mu Rwanda nta kwishyira ukizana guhari, nta demokarasi, ariko ni wowe muntu wa mbere umbuza kwishyira nkizana. Mu by'ukuri abanyarwanda barabuzwa uburenganzira bwabo. Perezida Kagame yaboneyeho kwibutsa ko abo bumva bashobora kuzana impinduka mu Rwanda ko bazarinda basaza ndetse bakanapfa batabigezeho. Aturindeho guhitamo uko abantu babaho nuko bitwara. Ntabwo ushobora kunyigisha uko nitwara kuko nanjye sinkunda imyitwarire yawe. None uraheraho unyigisha uko ngomba kwitwara, urinde se uruwahe.
twagize byinshi mu mateka yacu ku buryo tudakeneye andi mateshwa, ariko icyo nasezeranya nuko abo turi mu kigero kimwe ndetse n'abato kuri nge bari mu myaka 50 bari inyuma y'ibi bintu, muzasaza muvane kuri iyi si nanjye mutabonye izo mpinduka mufitiye icyizere. Kubwa Perezida Kagame u Rwanda rwanyuze muri byinshi rubona byinshi, hanyuma icyo rwabashije kubikuramo nuko abanyarwanda bakomeye nk'urutare. Yavuze ko abirirwa mu mikino yo kurwanya u Rwanda no kurutuka bakomeza imikino yabo, kuko nta kibi kizigera kirugeraho kubera ibyo bitutsi. Perezida Kagame cyakora yavuze ko uzashaka kurwana n'u Rwanda yiteguye kurwana nawe. Ati nuramuka undwanyije nzaza turwane, nushaka ko dukorana tuzakorana. Kajugujugu ya FARDC yahanuwe mu kwezi kwa gatandatu ngo yaba yararashwe na RDF. Kajugujugu ya FARDC yo mu bwoko bwa MI24 yarashwe n'inyeshyamba za M23 mazigwa hitwa Kabindi muri teritwari ya Rucuru tariki ya 17 z'ukwa gatandatu k'umwaka ushize. Iyi ndege yari yagize uruhare mu gitero cya bombe ku birindiro bya M23 muri Cengelero, agace kagenzurwaga na M23. Muri iriya kajugujugu harimo umunyekongo n'abanya-Georgia babiri bahise bapfa ko kanya. M23 yatangaje nyuma y'amasaha make ko kajugujugu ya FARDC iguye ko bakoresheje imbunda ya RPG 7 mu kuyihanura, ariko haje andi makuru atera gushidikanya ku byemejwe n'uyu mutwe. Ni amakuru agaragara muri raporo iheruka gukorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye nayo itavugwaho rumwe, ariko zo zikemeza ko ziyakesha babibonye n'amaso, harimo n'abari muri kajugujugu ya MONUSCO yari iherekeje kajugujugu ya FARDC, bakavuga ko habanje kugaragara umwotsi wera mbere y'uko iyo kajugujugu ishya. Izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye rero zirabishingiraho zikavuga ko iyo kajugujugu ishobora kuba yararashwe na misile yo mu bwoko bwa Sol Air iraswa mu kirere ivuye ku butaka, no kuvuga ubwoko bw'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere cyangwa hakoreshejwe imbunda nini yo mu bwoko bwa heavy machine gun. Ku rundi ruhande ariko izi mpuguke zirasaba andi maperereza kugira ngo hamenyekane neza ubwoko bw'amasasu yarashwe indege nk'uko urubuga politico.cd rubivuga. Basobanura ko M23 itagira mu bubiko bwayo izi ntwaro zikoreshwa mu bwirinzi bw'ibitero byo mu kirere hakurikijwe inyandiko zerekeye intwaro ziremereye n'izoroheje M23 ifite. Niyo mpamvu rero ngo bakeka ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyaba aricyo cyahanuye kajugujugu cyangwa kigafasha M23 kuyimanura. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano n'amahoro ku isi kimwe n'ibihugu byinshi by'uburengerazuba bimaze iminsi byarashyize u Rwanda mu majwi birusaba guhagarika gufasha M23. Ku ruhande rwarwo nyamara u Rwanda rwo ruhakana ko rutera inkunga umutwe wa M23, ahubwo rugashinja leta ya Kinshasa gukorana n'umutwe FDLR nkuko byanemejwe n'izi mpuguke za Loni, wiganjemo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi kandi ufite intego yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Tuguma muri Kivu y'Amajyaruguru aho societe civile ishinja ingabo za East African Community korohereza M23. Societe civile yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja ingabo za Kenya ziri mu mutwe w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Regional Forces korohereza umutwe witwaje intwaro M23. Vice President w'iyi societe civile Edgar Mateso mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yatangaje ko kuba kw'ingabo za East Africa muri Kongo biteza ikibazo abaturage. Politico.cd ivuga ko Mateso yavuze ko M23 iri gushyikiriza ingabo za East African Community bice yafashe uyu mutwe witwaje intwaro ugakomeza ufata n'ibindi bice mu rwego rwo kwagura igice kigenzurwa n'uyu muryango kikava mu maboko ya leta. Mateso avuga ko ingabo za East Africa ntacyo zizakemura muri Kongo kuko ngo no mu gihe cy'amezi 4 zihamaze ntacyo zakoze. Ati twizera ko nta ngabo z'amahanga zizazanira igihugu cyacu umutekano. Wakwiyumvisha ute uburyo inyeshyamba ziva ahantu zigafata handi zikongera zone tampo? Amezi narashize ingabo za East African Community ntacyo zirakora. Ibyo biraduhangayikisha. Ibice M23 yashyikirije ingabo za East Africa ni Kibumba na Rumangabo, kandi uyu mutwe witwaje intwaro hakana gufata utundi duce kuko ngo ibaye ariyo ntego uba warageze no mu mujyi wa Kisangani. Aya makuru ari kuvugwa mu binyamakuru kuri aya manywa tuyakomereze kuri ya Perezida Kagame ugira ati muvana abanyekongo hano mujye kubarindira iwabo. Perezida Kagame yasabye umuryango mpuzamahanga kureka kwikoreza u Rwanda ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo, bitaba ibyo zikavanwa mu Rwanda zigasubizwa mu gihugu cyazo. Perezida Kagame yabigarutseho nyuma yo kwakira indahiro ya Dr Karinda François Xavier, gusa yongera kwitsa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe kimaze kuba kirekire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda birebana y'ingwe ahanini bitewe n'ikibazo cy'umutwe wa M23. No mutwe umaze amezi menshi uhanganye mu mirwano n'ingabo za leta ya Kongo, ibituma Kongo idahwema gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruhu ubufasha. Abategetsi ba Kongo kandi bamaze igihe benyegeza imvugo zigaragaza ko abagize M23 ari abanyarwanda bityo ko bagomba gusubira iyo baturutse. Nibirego byasamiwe hejuru n'ibihugu bitandukanye kuri ubu bikomeje gushyira igitutu ku Rwanda birusaba kureka gufasha M23. Leta y'u Rwanda ku rundi ruhande ntiyahwemye kugaragaza uburyo ki idafite aho ihuriye na M23, ikavuga ko ikibazo uyu mutwe ufitanye na leta ya Kongo ari icyabo bwabo nk'abanyekongo bagomba gukemura. Ibyo Perezida Kagame yongeye gushimangira kuri uyu wa mbere. Yasobanuye ko abaturage ba Kongo bakomeza kwitwa abanyarwanda ari abamaze imyaka magana bahindutse abanyekongo kubera impamvu z'amateka.
yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kurebera iki kibazo cy'impunzi z'abanyekongo rucumbikiye rukomeza kuryozwa nyamara bari mu gihugu kuko iwabo bimwe uburenganzira bwabo. Ati twagiye twakira impunzi ziturutse mu bice bitandukanye kubw'impamvu zitandukanye, ariko hari ubwoko bumwe bw'impunzi ntekereza ko tutazakomeza kwemera. Nitwakomeza gucumbikira impunzi duhindukira tukaryozwa. Impunzi zatewe n'ivangura rishingiye ku moko riri mu kindi gihugu ariko tugahindukira tukaba ahantu ho kujugunya abo bantu bari kuvutswa uburenganzira bwabo. Perezida Kagame yavuze ko mu myaka yashize ikibazo cya ziriya mpunzi u Rwanda rwakigishije kuri leta ya Kongo, by'umwihariko kuri Perezida Felix Tshisekedi ubwo yageraga ku butegetsi mu 2019. Icyo gihe ngo yamubwiye uburyo ki u Rwanda rwatekereje guha ziriya mpunzi ubwenegihugu mu rwego rwo kuzitura umutwaro zimaranye imyaka irenga 20. Gusa iyo gahunda ikaza gukomwa mu nkokora n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ngo nuko ziriya mpunzi ubwazo zitashakaga ubwenegihugu bw'u Rwanda, dore ko bamwe bifuzaga gusubira iwabo mu gihe abandi bifuzaga kujya mu bihugu by'Uburayi na Amerika. Perezida Kagame yavuze ko akigeza kiriya kibazo kuri Tshisekedi yamwemereye kumufasha, gusa nyuma akaza kumuhinduka kugeza ubwo Kongo itangiye kuvuga ko abagize M23 nabo ari abanyarwanda. Yavuze ko igitangaje ari ubwo abayobozi ba Kongo bagaragaza ubushake bwo kuganira na M23 ariko bakifuza kubikora rwihishwa kugira ngo nihagira ikiba baze kubyegeka ku Rwanda. Kubwa Perezida Kagame, u Rwanda ngo ntiruzakomeza kwikorezwa umutwaro wa ziriya mpunzi kubw'ibibazo biri muri Kongo nyamara ntaho ruhuriye nazo. Yavuze ko kimwe mu by'u Rwanda ruzakora mu rwego rwo kugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo ari uguha umuryango w'abibumbye impunzi z'iki gihugu rucumbikiye rwakomeje kwikorezwa, hanyuma ukajya kuzirindira mu gihugu cyazo. Ati ibi bizahera mu kubwira aba bantu batekereza ko ibibazo bya Kongo ari by'u Rwanda aho kuba ibya Kongo, ntimbere na mbere muvana aba banyekongo hano. Abo baza hano buri munsi bitewe n'ibikorwa bya guverinoma n'inzego runaka. Uzambwira uti guverinoma ntabwo ikora neza ibi cyangwa biriya, ariko ibyo nabyo ntabwo bindeba. Niba ushaka ko biba ikibazo cyanjye, nawe ni ikibazo cyawe, ariko nanga ko u Rwanda rukomeza kwikorezwa uyu mutwaro. Mubakure hano mubajyana ahandi mushaka cyangwa mubasubize muri Kongo abariho mubarindira. Perezida Kagame yavuze ko kuri ubu u Rwanda rukomeje kwakira izindi mpunzi nyinshi ziva muri Kongo ku buryo rumaze kugira izibarirwa mu 80,000. Ari kuvugwa kuri aya manywa tuyasoreze Cabo Delgado, umusirikare wari mu butumwa bw'amahoro yiyahuye. Umusirikare wari mu bagize umutwe w'ingabo z'umuryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo ukorera mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique ikomoka muri Botswana yiyahuye. Umuvugizi w'igisirikare cya Botswana Colonel Magosi Mosgani yatangaje ko uyu musirikare yiyahuriye mu gace ka Pemba hagana saa 5:20 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere. Colonel Mosgani yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo kudatangaza amazina y'uyu musirikare kugira ngo umuryango we umukorere ikiriyo mu buryo bwawo bwite muri ibi bihe bikomeye. Nkuko itangazo ribika urupfu rw'uyu musirikare riri ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo n'Umutekano n'urw'igisirikare cya Botswana rubivuga, iperereza rigamije kumenya impamvu yatumye yiyahura rirakomeje. Urupfu rw'uyu musirikare wa Botswana ruje rukurikirwa mugenzi we wapfiriye muri Muweda tariki ya 9 z'ukwa kabiri k'umwaka ushize na Lance Corporal Zikame Kamai wiciwe mu mirwano bari bahanganyemo n'ibyihebe mu gace ka Nkonga Cabo Delgado tariki ya 29 z'ukwa 11 k'umwaka ushize. Bakunzi ba Primo Media Rwanda, munyemerera yavugwaga kuri aya manywa tuyasubikira ahangaha. Turaza kongera guhura muri gahunda nk'iyi tubagezaho amakuru yaranze uyu munsi muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabifuriza kugira umunsi mwiza.